Uh. Strike. Gede, bro. Oke, strike. Mantap. Oh, kecil, Pak. Kecil. Lumayan nih, gemuk nih. Gemuk, pendek. Kecil. 3 jari pas. Kecil pendek. Aduh. Oke nih, mantap nih. Lanjut, Pak. Mantap. Oke, ada sambaran lagi. Baru strike. Selang 5 kali lemparan cuma. Ada sambaran lagi di sana. Mantap. Oke, nggak kena. Yuk, coba lagi. Strike. 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 Asem. Bocel, Pak. Gak tahu nyambernya di bawah. Alah. Ya, Pak, nggak kerekam, Pak. Strike cilik tenan. Pamer dulu. Tapi baru datang. Pamerin dulu. Alah, cilik tenan, Pak. Kena matanya tapi nih. Aduh, 2 jari aja enggak nih. Yuk kita ambil, Pak nih. Lanjut. Oke, Pak, saya strike lagi, Pak. Gak kerekam, Pak. Ada indukan di sana, Pak. Biasanya indukan lama nyambar. Ini gak taunya cepet. Kali lempar cuman.
Gede Pak. Gede Pak. Gede Pak. Semucil. Waduh. Mucel Pak. Struk Pak. Dapat. Angkat, mantap. Amis, telur baru. Amis, dari tangan dinamis. 1-0. Aku makan lur baru juga. Nak ngamis ya. Oke, ada sambaran Pak. Nggak kena. Rupanya nggak mau aja nih mereka PJN. Oke Pak, saya strike Pak. Kecil kayaknya. Nggak kerekam nih. Udah lama sampai habis baterai. Ini posisi kamera lagi ngecas. Masya Allah, gede tenan. Babon iki Pak, anjir. Babon. Oke. Telaknya cuma 2 kail nyancep semua nih Pak. 1 di atas, 1 di bawah. Hah? Rilis. Oke, kita rilis nih Pak. Cilik tenan. Sabar. Dilepas, sabar. Oke, besar lagi kau. Aduh. Mantap. Coba lagi Pak, cari babonnya. Aduh, strike lagi Pak, nggak kerekam Pak. Lumayan nih kayaknya. Oke, ngelawan. Oke. Lumayan. Ada perlawanan. Masya Allah, gede-gedenya di sini. Lumayan nih Pak, sedep Pak. Aduh. Tadi udah nyamber di sini. Cut, ukuran 3 jari setengah. Oke, mantep. Sedep. 2-1. Berbalik awal. Aduh, saya nggak kerekam nih Pak. Kamera masih ngecas Pak. Habis baterai tadi. Cut. 3 jari setengah. Mantep. Sedep nih Pak. Pakai jari bagi Pak. 3 jari setengah. Gedean punya saya. Oke, 2-1 skor. Mantap Pak. Nih Pak, yang saya dapat barusan. Mau ngeluarin umpan malah kaget Pak. Udah nelen anak belut Pak dalam ini Pak. Nah, anak belut ditelen. Masih nyamber. Oke, mantap nih. Kelaparan memang nih. Ada anak belut. Oke, strike. Nggak one case lah. Nggak seru. Wih, tempat gabusnya Pak. Kecil ya, hitam gabusnya. Apalagi rumput nih ya Allah, rumput. Ukurannya mantap Pak.
pakai jari pas hitam, ada parasit. 31. Oke lanjut Pak, amanin dulu wadah jauh. Ya, nggak kena. Alah. Ayo lanjut. Oke. One case. No. Ucul, asem. Ya. Salah. Oke, strike. Mantap. One case. Cilik tenan, Pak. Kita susah nih. Lempar dari atas ini, tinggi bener nih lokasinya. Oke, ini strike. Di sana ada anakan besar Pak, cuma di sini juga ada anakan, nggak tahu. Yang sana yang besar, cuma saya nggak tahu nih, nggak mau nyamber, belum nyamber situ. Ini aja dulu. Oke, mantap. Lanjut Pak. Oke. Oke, nggak kena Pak. Asem, bagus, cantik bener. Harga apa itu? Saya nggak kena. Jelas nih kelihatan dari sini, dari atas nih. Oke, mantap. Lanjut. Ya, kecil bener Pak. Mantap, kejar. Oke, lanjut.